Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد mga katawtay manghuran namo haagama Islam hitukbal na to impagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin in masi-masi kita niyo kyunyukan sintuhan amuin sumambagan simpanawag-tawag niya karena impanawag-tawag sintuhan Rabbul Alamin hikahanong hikarayaw sin parasahan sing kita niyo din naman dunya sambil dumagpak paadlaw akhirat pila nasadya rin ha mga manusia yari hakaw man sing kita niyo mataod kamusliman sa napi kita niyo din haamuin sumambagan sin panawag-tawag sintuhan hapar man sintuhan Rabbul Alamin
Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tiyawag sin Tuhan Rabbul Alamin in mga amano. Karena mawajib suway sambagon nila ini. In panawag-tawag ini. Tiyawag in mga amano ay impapasambagon. In panawag-tawag sin Tuhan. Uno in panawag-tawag sin Tuhan Rabbul Alamin. Yanda matarang nakatutan niyo. Napasawa na singkatan, kaulamaan. Nakauna sambil di magpakpabiyaon, habiyaon. Yan na in Quran. Iban na sin walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Iban na sin rasul niya. Daakon papasambagon sin Tuhan Rabbul Alamin karena asupaya dumayaw humanong in kita niyo day naman dunya sambil dumagpakpaadlaw akhirat. Narin na sababet to mga katawtay manghuran kamaasan sing kami in hikapatumtom sing kami haadlaw ini ang man murah-murahan mahinang nato padduman hakabuhi sing kita niyo. Sabab mataod din ha mga manusia in magpakahinang si mga parkala ini. Magpakarugto si mga parkala ini. Di ka na naman sin manusia sa kalihati inyaun sa laggo-laggo dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ha mga sabuton sing kita mga kamaasan katawtay manguran hapag agama amo na inadhul amo na impag-anyaya kahatihan sing kita no impagyan no pag-anyaya pag mang-anyaya kaw hapag kahimumano siya mang-anyaya kaw hauno-uno na masabot sing kita bukod impag-iyanon impag-anyaya rihay ni amuin suway sadya dupangon mo in tay manghud mo Muslim. Bukod, mga kamaasan kataw tay manghuran. Suway hati hun sing kita niyo. Muna in dhul, in Tuhan Rabbul Alamin. Hiyaram niya roon hawaran niya in dhul. In pang-anyaya. In magpangdupang. Hiyaram niya roon hawaran niya. Sambil nagsabday na sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, o kamulong niya mga ipon ko. Inni haramtu al-dhulma ala nafsi. Inni haramtu al-dhulma ala nafsi. Sa bunal tuod, hiyaram ko. Di ka ko impagyanon in dhulm ini. Impag-anyaya ini mga kamaasan katawtay manghuran. Daray na sa wabiyat to, waja'altuhu bainakum muharrama. Salta, biutang ko haantara sing kamo, in dhulm ini, impag-anyaya ini, in siya haram. Fala tadhalamu, ayaw ka mong magpang-anyaya. Subhanallah. Tuhan Rabbul Alamin. Tagkapatot singkatan, tagpapanjarihan singkatan, hiyaram niya pawaran niya. Bang paamuhon, siya sa iniin mapatot, ono, in mang-anyaya. So, siya in tag-amulahi katan. Siya in tagdapusing katantan. Sa habyat to na, siya na intag amulahi, siya na intag dapuhan sing katantan, siya na intag papanjarihan sing katantan, wayroon da jari niya pawaran niya in mang anyaya. Naray nga sa habyat to, fala tadhalamu. Ayaw ka mo mang anyaya. Naampayan, kamaasan katawtay manghuran. Magpakasakop kita no rin ang mga katawtay manghuran sing kita niyo. Di halong di kusan sinakam Islam. Pagkahi Muslim, magdupang giupangi. Magpang-anyayahi. Subhanallah. Inday ha mga sanghingi pa, masabot sing kita, atawakan masabot na muna sing kita, inintuhan, di siya magpang-anyaya, haparman, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sa bunal tuod intuhan mo, o kaya Rasulullah, in siya di magpang-anyaya ha mga ipon niya. Allahu Akbar. Ang pabunal, di magpang-anyaya in Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Ingkatantan, sinhinang nato, manahut maaslag,
Yan piya pakita kato tanyo ha adlaw akhirat. Hipakita kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Amo pakay malago parkala hinang minsan insiwi-siwi biyahang lup hipakita sin Tuhan. Biarin nawang dakula rakuman di hipakita. Minsan in biyahang lup yato hipakita. Minsan in kakahinang mangi anyaya. Uno-uno na dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dakula hipakita ra. Biarin nawang siwi-siwi parkala di hipakita. Biyahang lup hipakita ra. Uy nakisin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Isiyusyuin aun din ha mga kakahinang niya biya bugat atau akan biya anglop. Hipakita. Din naman hamangi, din naman hamarayaw sambil pamangi. Hipakita sin Tuhan Rabbul Alamin. Naray na sa wabet tumakataw tayo manguran kamaasan nahangkan suway tuod kita niyo. Di magsipat sinsipat amuin magpanganyaya ini. Mga kamaasan kataw tayo manguran. Sa may tayo na Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga manusia magpanganyaya nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yumli lidh-dhalimin. La yumli lidh-dhalimin. In Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga manusia magpang-anyaya yan duhulan niya sintuhan, duhulan sila sintuhan, patawuron gamanin hinang nila, patawuron gamanin alta nila bang sila magpangdupang anyayahon nila intay mangud nila Muslim patutugon sila ron hinang nila. Pagaman patauron pa inhinang nila. Subhanallah. Sa may tama kamaasan kataw tay manguran, hapangan nali nila yaddo, but hikarayaw na yung mga parkala yaddo. Sa ingkasabunalan niya, di hiyat to hikarayaw mga kamaasan kataw tay manguran. Nahangkan in mga kafir, in mga kufar kataw tay manguran. Diuruhulan niya sintuhan Rabbul Alamin. Hapag anyaya. Diuruhulan. Impangan nali nila yato, amo na yato inbunnal karayawan. Sa haadlaw akhirat mga katawtay, manguran na muagam Islam, subhanallah. Di sila pasaran. Di sila longta amuin iniitsipwirahon. Haadlaw akhirat. Sa gaman sila imuna-muna unon. Siksaon sintuhan Rabbul Alamin. Mga kamaasan katawtay manguran ng agam Islam. Inday na mga masabot sing kita. Inzon. Then ha mga masabot sing kita amuin pag-anyaya. Laong sintagbak tulan sing kitab inagi niya ay yadlimal abdu nafsahu allati min haqqiha alayhi ay yus'idaha. Amuin ipon iyan niya in baran niya. Amuin wayrun tunay niya in haksin baran niya. Subhanallah. Maanyaya na to magkaanyaya tuy na to in baran na to. Subhanallah. Bukon to'y impag-anyaya amuin kaingatan singkitan yu amuin do pangon na to'y namuktay mangod na to. Sambil to'y pawaran singkitan yu iyan niya singkitan yu. Subhanallah. Amuin anyaya way mo tiyunay in kabayaan sintuhan doon hawaran. Tatkala way mo tiyunay in kabayaan sintuhan Rabbul Alamin tumtuma in baran mo iyan niya mo. Amuya rin suway muna ono, tawangon singkitan yu, baran na to ini. Kamaasan katawtay manghuran. Pila na sadya rin ha mga manusia. Wala nila kya na naman. Nagparasahan na sadya simparasahan. Amuin wayroong kimugdan hasara. Labay rin ha pag-anyaya. Diyupang nila imbaran nila. Mga kamaasan katawtay manghuran. Ayan. Kakuha-kuhaan singkitan yu, kamusliman. Subhanallah. Nagtaraan yan hakakuha-kuhaan.
yariin adlaw myulya sintuhan. Pag tumtum sin parkala sin agama Islam sahaw no sila. Wayron di. Impangasubo yan nila. Yan nila imbaran nila. Mga kamaasan kataw tay manguran. Nahangkan bukon impag-anyaya bat launta biya na sinagita kaina bat suway tay mangud mo sa diyan anyayahon mo. Sambil tuy pabaran mo iyan ngaya mo in baran mga kamaasan kataw tay manguran na mo agama Islam. Inday na mga pag-anyaya. Amuin, wayroon piyag ka na naman sin mga manusya. Amo na in pag-anyaya, sin anak, maun, pamaasin sila. Anak, wayroon tiyunay sin anak, inhak, sin maas, yung kanila. Mataud inhak sing kita yung mga kamaasan kataw tayo mga urat. Mga kaanakan. Aun hak sin maas yari kato tanyo. Unin hak sin maas yari kato tanyo. Amunain magmarayaw kanila. Inhitunayin hak nila yari kato tanyo. O nagisin Allah subhanahu wa ta'ala intanda niya. In kahalgaan sin maas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Puas yung pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala siyunuan in magmarayaw kita niyo hamaasing kita niyo. Bukon dahon na to magkuntara imaasing kita niyo. Yan mataud. Dahon magkuntara imaas subhanallah. Ayaw na to kuntarahon. Naman to kiuntara mo imaas mo inyan pag-anyaya. Bukod pag-anyaya sadya pamaas mo, anyaya pa Allah Ta'ala, sambil mo pamaas mo. Subhanallah. Inkalagguan, sin pagmarayaw pamaas, mga kamaasan kataw tayo manghuran, nampayan, subhanallah, illa man rahimahullah. Buat maling kaning karidaan sin Tuhan. Piapasaran in maas. Di misan napakahan. Saukat na nakapaghula, kialupahan in maas. Kialupahan in dua maas, napakahan. Tuwan, mawajib kay mo in napakahan mo in maas mo. Mawajib kay mo in magmarayaw ko roon hamaas mo. Hasupaya kaw di ma, bilang din ha mga tao, mga anyaya. Inday ha mga pag-anyaya. Masapot sing kita, inna minal dhulmi an tadlima ikhwanaka al-muslimin. Inday ha mga dhulm, pag-anyaya, amunain matarang kato taniyo, in anyayahon na to in tay manghud na to Muslim. Amo hindi mo hitunay doon kanain, hak niya. Subhanallah. Mataod. Kamaasan kataw tay manghuran, in magpakarugto sin parkalain. Mataod. Tiyo parkala, saukat na in tauya unway gaus, kawaon, in alta niya, saukat na in manu siya yaon, laung taway gaus. Inyan, pag-anyaya yan. Naray na sabi at mga katautay manguran, kamaasan sing kami na ando. Suway tuod kita niyo magpabuntol. Pabuntulon na to, inatay na to patuhan Rabbul Alamin. Inayaw kita niyo mang anyaya, hapag kahinato manusya. Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum, wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu atammanil akmalan ala sayyidi waladi Adam Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mga kamaasan kataw tayo manghuran sumabot pakita niyo. Dahil ha mga ini ginisan si pag-anyaya. Laong sintagbak tulan sing kitab, inna dhulma yakunu fi anha'i shatta wa a'zamu al-dhulmi ay yadlima fil ardi bi alla taslaha bid-din wal iman fa inna Allah qala fi kitabihi al-azim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Laong sintuhan Rabbul Alamin. In agama singkitan niyo, agama mahuntol. Agama napasawana. Agama jukop na. Agama mahuntol. Agama wayruun kulang niya, wayruun labi niya. Bimakna jukop. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Haadlaw ini, jukop ko na kanyo in agama pag-agamahan singgamo. Salta, nagrida na ako. In-agama, amo na in-agama Islam. Pag-agama ang singkam. Wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Salta, in-agama ini nakarida ang sintuhan. Hati niya matampal na, kompleto na, jukup na. Naray na sa wabiyat to, pagka-jukup na, mga tayo mangut na mo agama Islam, tatkala, pinda mo, atawakan gyanapan mo, in agama Islam amoy jukup sintuhan at awakan pindahan mo in agama sintuhan inyan din ang mga pag-anyaya. Pag-anyaya. Amoy pindahan mo at awakan jarihon mo in wala jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maghinang-hinang kau ibadat hawayroon tiyukot sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Sawab may tabian na sin agi, in agama sin kita niyo, agama jukup. Hangkal inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayaw niyo kangiya, ayaw niyo jagjaga. In agama puas na, di mayaw na. Mabuntol na in agama sin kita niyo. Napagput sin kita niyo, sin kay manamano siya, pindahan. Jarihun in wala jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon in wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yan, kamaasan kataw tayo manghuran. Lima bay-labay yaon, mataod na ringgong sin parkala ini. Parkala na hinang iban sin wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naray na sa wabiyad do, ikaw dihilan kau akkal sin Tuhan. Pabandingon kau sin na hinang iban sin wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pabandingon kau iniyaon ibadat iban sin bukon ibadat. Dihilan kau akkal. In agama sin kita niyo jukup. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa. Uno impos sin kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo maghinang habukon nakakahinang namo. Insyarad mardudun ala sahibi. Hisulak hibalik ba't to kaniya? Uno impos niya mang di mo kahakaroon niya rin. Uno impos si mga kasahabatan. Bang kauri magad. Hahinang nila. Tuan in mga sahabat. Diutak. Atawakan in sila. Din ha mga khulafa ar-rashidin. Inda Abu Bakar, inda Umar, inda Uthman, inda Ali. In sila halom sin sulga. Tiutat in sila halom sin sulga. Naray na sa wabiyat to, pagka sila in tiutat sila halom sin sulga, nasuway sila in aakaran sin kita ni. Sa wabi in sila nakasakop sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan wayro na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatat kala nahinang sinupat sahabat ini. So ina kita niyong magad.
Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Gayungong kamuha sunnat ko iban nasin sunnat sin khulafa ar-rasyidin. Minsan wayron nay nang sin Rasul hatat kala nahi nang sin sahabat ini suwayra kita niyo makad kanila. Sabab sila ini dihilan idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naray na sa wabyat to, bang mo pindahan, hapuas na sin, di mayaw na siya, hapuas na sin kajukup kaniya, iyan niya mo in agamam. Subhanallah. Hangkad suway kita niyong hali. In mga bidah. Pag anyaya yan, anyaya dakula yan, mga kamaasan katawtay manguran ng agama Islam. Magjari ka, sinwera jari si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiyayanat mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tain hinang yan, di kaingatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto, ingkatantan ibadat, napasawan way na. Napasawa na mga kamaasan katawtay manguran ng agama Islam. Manahot masdag napasawa. Biari inda kumambang inda kula di mapasawa. Minsan, siwi-siwi parkala napasawa. Misan yung sumud ko palom sinsiar. Biyaitaan ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ko bang ko sumud. Unin paunahon mo. Siki mulawa. Inyagad ka hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadat pahala. Siwi parkala. Biyari inda kumambang dakula parkala di maparagbos niya. Di mapahati niya katutan niya. Di mapabayta katutan niya. Narina sa wabiat to, ingkataan ibadat, kaya bayta na. Way na. Di na kau manjari magsud-sud simpikilan mo. Nabang musyud mo, impikilan mo. Biyasin sa kaula-ula, iyan niya mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasawab, hapang hati mo, wayroon jimukup in agama, piyasampay niya. Tub-tub dito na sadya mga kamaasan katawtay mga ran na mga agama Islam, mura-murahan may nang nato ini padduman in mga nasihat, dahin ha-Quran iban sin sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'a din. وانشر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا ولا تختلفوا ثابني وأثابكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.